ngathi mina ngihamba nge-Ford Ranger ngihamba ngani ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu konke anakuqhamuka uNkulunkulu. Amen. Kodwa umuntu ongelutho uzoyinweba azenze ushembanyana ongathi shula. Munye ushembe la unyazi phela. Manazaretha isimangaliso wathi mayihamba ikhuluma ukuthi ushembe ubaba mkhulu kunesimanga wasenze ezweni lakithi eMampondweni eGospel. Lo muzi waseGospel ngiyacela ukuthi kunina amanazareth aseMampondweni lo muzi oyeka ukubanjiya. Ngoba uyekile lo muzi siyazakha imizi emihle kodwa iGospel eyigolide lethu asinakile. Laba kodwa khona amakhosi akithi anandaba neGospel nina. Ubaba mayifika ungena endlini ene-tiles ephumile phezulu. Kodwa igugu elingaka amanazareth angenzelani lento. Kodwa ngila wathi mayibuya baba mkhulu wayesehamba phezulu wawufika eMkhayidini. Mayibonge inkosi. Amen. Baba mkhulu washaya isikhathi wayesehlala esihlalweni baba mkhulu ubabila ngalamalanga wayesephikelele eGospel. Wathi mayiphikelele eGospel wayesefika kuyena futhi umlida kuthiwa isimangaliso senzeka eGospel. Insizwa ngizwa abantu bakakhawula esasinabe eGospel ulolo bathi umfihla kababa mkhulu efihla ephakameni kodwa wathi mawubheka olwandle eHibhadini ubone wonke wenzeka. Kodwa bona bakuphi na basephakameni kodwa into enzeka ephakameni ibonakala emkhathini wezulu. Lathi mafika ubabila ngalamalanga lathi mafika kuyena umlida wayeseyisho indaba yokuthi mlida wathini baba ngamhlayihamba la uthi wathi kofika inkosi eyobi nomlilo iyona eyonginika abantwana babafana. Hawu Nazaretha sesingayoni lento. Uyangizwa Nazaretha? Ungibambela incwadi eBhayibhelini isonto lakho nyazi akulona isonto lezinkantolo leli akulona isonto lahulumeni leli isonto lonyazi leli. Isaya umbekela incwadi kaIsaya uIsaya 26 uverse 24 ukuthi wena ombela unyazi umgodi kuyongena wena qala lo mgodi ombayo umbela lenkosi ehlele esihlalweni uzongena shokarata thoko mshembe ozayo uyohleka kancane athi yenzeni kodwa yobe ngababhuli ngengubo ekhanda. Funda simenyiwe thina sonke simenywa inkosi yesabatha. Thola thina simenyiwe thina sonke kodwa simenywa yini inkosi yesabatha size sindiswe leli sabatha besonile. Thala phansi baba. Kodwa into engikuthana yona xa isihlabelela le ngoma ngabe ngiyihlabelela yathi isihlabelela yathi mayihlabelela le ngoma yathi mlida yathi lalela wathi kunedimoni la ikhaya wathi mlidima la wama wathi sengiyakhethela manje wakhetha intombi umahlongwane nkosikazi wami lito ogcina wathi lalela le ntombi le yakahlongwane izogana wena uzothola abantwana lakhala idimoni lathi idimoni hawu shembe usezikhipha ukweyizwa indaba usezikhipha shembe thola abali idimoni lebangenza komuzi lathi hawu shembe usezikhipha wathi phuma lathi idimoni akhuluma idimoni lathi idimoni siyobuya ibuyile nakuwena uqova nje libuyile idimoni kuwe lakhala idimoni lathi siyobuya kodwa siyobuya uma sebengasayigcini imithetho yakho. Uyangizwa? Sebenzenjani sebengasayigcini imithetho yakho ngoba uzobe sesikhombisa sesibese sizongena lapho
umuzwa kamlita baba nyazi wezulu kushobora ngabo ngalesali kwazi ngoba ngikhulusa isona kodwa into eyenzeka babathola abantwana lensizwa le esukumayo abaseKokstad bayazi uNkulunkulu uyibusisile lento angidayisa ebandleni uNkulunkulu inamatruck kabhiya kana kufuneka ichaka la ngoba uyongabe isichaka yazi wezulu lensizwa ngisukumisana mayivuka ngo4 ihamba ngeveni uToyota lona i4x4 bayibona uvangela umdlula ngihamba ngayo intabaswe i6 forward la moto igijima njengebhanoyi hayi ngagijima phela emgaqweni ngashala kakhulu ogandaganda abasejayele mina imoto ngivele nginyathele kakhulu kodwa into ezekile nyazi wezulu isimanga nyazi wezulu mayinyuka iqeda ihlathi okuthiwa umdlansini ijika endaweni umoya ngakamshumayeli umzimande iterminate division inyuka ngenda senqengumaheni imigwaqo lapha yakhona uzamatruck nyazi wezulu ngeke muhamba lebuhleni avuka enkingeni avuzophupha lensizwa yangena ngemoto ijahile iyonayisha ngetruck yakhe hayi truck yomlungu ngoba niletha amakula la nilethe zonke izinto bese lithi niyazwe ezweni enkokhoba nawo la khuluma ngomuntu amatruck akhe fana aphume ayona fana sayine lo mfana lo amatruck hayi amatruck anyana amasekeni khuluma amasekeni la khuluma ngamavoro into wayesengenile Nkosi yamakhosi ngemoto yakhe Nkosi yamakhosi mfakela umdluli yamoto ngibona ngihamba ngayo egoli lo mshinozo wasumbothi imoto enjena uyithatha apha endla isuthi wangena ngayo Nkosi yamakhosi waphelela uyangizwa kodwa lensizwa khona ayibonile noma ngingekho ngenya kodwa ngikhona ngani ngomoya abasuka la unyasa wayesememeza wathi nyazi wezulu awusakaze ngifa ngishinqe nokwamsane nensuku ehlaza unengane yona wathi awunyazi wezulu awusakaze ngifa wangena ngemoto wathi shiqe yangena imoto etruck yathi khaqa uthi ubani unyazi dini ezulwini hayibo eManazaretha wabani unyazi dini ezulwini lafika lafuna isiqapha lona uyangizwa itruck yamdonsa itruck udriver wetruck udumsile itruck wahamba naye wavula isiqapha unyazi lona hlala esihlalweni walibona ngamehlo lathi phuma waphuma wagijima umisa udriver lo wena waphuma wamisa udriver shayiwini itruck ihamba nemoto yakhe mangabona ithombe ngelisho ukuthi lo muntu usinde kanjani yahamba naye imoto ithena bayihamba naye wama udriver waphuma emotini uthi sathi hawu lo phunyazi lavela ngene ehlathini lahamba unyazi akaphindanga libone lensizwa Manazaretha ngikhuluma intengo losine ngesonto eliphelile osamanganga siyabongela baba nathi ezweni zethu wabulawana kwaba nje lento yenzeke wona siyafisa yenzeke ezweni zethu yasinda lensizwa namhlanje lensizwa iyaphila ayinalutho Manazaretha udumo malube kuye ungizwa udumo malube bani hayi udumo malube bani shonke letempeleni udumo malube bani hayi kunodoli Nkosi kuseni kuzweni